Joy sing ti so habi kong man long det pen am tering hi thialong ka chipak lang pon. Dolamara bijulia rong along bongkruya piki thitang arpum kilong. Kardom neli birta life than bang phi sami rini mailin timongpi. Asnon ang ton pen birta arjuponik tha. Ni jangkar Banglong Chinthong constituency ke parlo bukiching ti so rong amekar Joy sing ti so phan kedam tang pinangan arni pen thank you ria theng lang ponsi kedam tang tarik ki thom July chiklo arni habi kong amana san bar ponlo. Hako pen arona teng penta habi pinpo amana san deng pon dette hithi borwalong gachipaklang pon do koksi pinile thot sitame am tereng hi thialong Joy sing ti so sitame rada thengno mate am tereng hi thialong chipaklang pon kedam tang aphuar ni pen sitame labangso habe kongar pu claim pon bomsi non pu thot alang li sitame non aduna lara son thot si habe kongar pu deng pon lo la son si alang li sitame mesen pen alang li arpu ateng pen sai do an sitame rada thengno lamchak chepi pon la solong ahema sor don rabatum an sitame aninga rong chipi don rengti an parta an so se sai do an ki claim pon thek je phan arna maphan hirjume hang pi pen bangso mai mesen pen pachun pon pothat lang so pen berta life appearance ke Rajiv Hanse report Kami abor kamurado si puto tungkat dan tungkat sermata rumah kami sudah Hapu lo bahas serman rumah kami Ini man kelano, punya betul lapen lirong bangke, kucing kisorong lapen. Ini mana bangke Joy sing kisor. Yang nasong man ke bengdun ke siha ceng penta ini hema kisar ta sercar bagir. Kasi kita sike pangbobe karbiya niyom karbiya kiti kita pangbobe ko kita kinthang jadi sila bang bendok bang thom sinot di bang kasi kalang lo sampai nang sa sarung ta cerca ta liyo aku sararu nang ka kinthang ko na liyo ko dokro bang bendok bang thom ko sinot di nanti nang thom tang lo masih biniar ni bang masih kalang lo dar bukan korban sami cepat lang nanti itu yang itu kan pen sudah itu cepat lang ini pen apa angker lo Lakhain Karatrok Duar Bogri MSC constituency ke parlo Lakhahini Dolamara angkang Dolamara Northern Forest Range ke parlo Kakochan Sap Bidangkang Bijuli Mate Arnaya Thoya Rongalong Arnaya Thoy Tea Cooperative Society LTD Asabari along Kidamtang September 6 ni Bongkruya pi kititengar pum long lok pusi birta ribdulong Arnaya thoyarong arat pen nang kithandun atengke aprang prangke Bongkrui ki thipuke avelang lapen normalom Kaziranga National Park along lang kithia jo lapu malom anta nang ki kala jok Bongkruyang bong kachikora joksi ki thi tahai pusi hon thepon lapu doktor Dibojit Phukana hin pentame Bongkruyang bong kachikora joksi ki thi tahai pusi hon thepon lapen nonamat ke Clardak report avilang pusi nang pachini dun Dolamara Northern Forest Range along ACF Proholat Crow kapin khara tengsi Ranger Dhorom Tirang Japon Linsi Kakochan Forest Sub Beat in Church Mongol Singh Taro lapen Dolamara Range Forest Staff lapen Kakochan Forest Staff lapen Tebok Tirai Rong Asora Tumta Cherap Chitodunsi Arona Tengpen Forest Atum Chipari Dengponsi Arni Tiliapor Bongkrui ki Thitangarpu Me An Piponlo Hanbuka Pen Robinson Killing Birta Live Ini tumta la 10 am lom si khobor long ne thilot lo asin tumta dak wang lo lang lo ni pa amati
veterinary doctor han kang hong kan ini ke gerchat hai lalu ke masih postmortem kuri lo ayat lo ke result bang ek lang lang la intestine bang de en lo la laboratory long pe ne pan result pitong klang ya andar jadi sir tel ini ke awi ma puta me alam ke rong adung rai mulam ta mane lason mane ketot poison gibi puta awi mati mane lason la ada ke hunting fan bibi mati la hai ta awi mati poisoning puta punu dak lo result ke pitong klang gimana là đã cái bijuli pusi de cái thang cái bijuli kula seta arne thoi ti farming cooperative society puta bagan ar lu ki lang ke te la so pi ke ko son pen se ki long lo ni la ha là cái pudik the athemala popu pen si ke wang bom bang la cái ne corridor ma di so corridor pasila tum ke ki punot ke re ko no la bang ke cheleng pe ma si bang ku ka jirong apen pu inglong pi ki kap tu mati peni ala tu mo ke korone la pen ko mani to ko peni to ko pini ku tani tu lan pun dekhe dawai ke chu la puson ke khali la ta chini le lang de la sana pi kalina na la sana pi da lom ta du ma la ha do juin ajo ta ke ni jui mati dalam pen corridor lo mati lage la bang khri de la cha pi da lage cheleng lo lage